March ni khat sang ni som ni parukani Iran chungchanga thu chiang zo kan hriat bel le towa tuna hian toy si kim si ang khanin information aron update zoi don ani ama sabera chuanin US le Israel ten Iran a bei puyan thakhi asap tong chuanin rapid decapitation strike kan tia omzia chu US le Israel te hi anchang duna arwalin thok le khata Irana politics lama an ho tulu poimo tak tak sipai lama an ho tulok mo apoimo chin zual ang chi te tin missile an ka chhuana mun hatiang infrastructure te Iran air defense network te le Iran nuclear ral thuam anda thatna mun kha US le Israel te hianin thok le khata khang infrastructure te kha anti chia a Irana an froi tu poimo tak tak kha an thatani kha rapid decapitation strike an tia hi US le Israel te be pui thak an soidana nia an hlotling thokat za hlotina chun chang kherlawang amaro chu an hlotling thokhat ti hi mi zong pom dan ani ti chuanin adot le kan kal le nga lang US le Israel te hianin ashanin entinan Israel khanin dar soma US khan dar som pakhata khatiang khani lo arwalin US le Israel te hi an che ani hi angai nom kati khop me ka ngai thak tir phei chuan Israel lampang hianin an jet fighter zakni chuang te meu hi an ron tir chuak ani F-35 stealth fighter kan ti te F-15 strike aircraft kan ti te F-16 multi-role fighters kan ti te heng te hi azavain zakni chuang Israel lampang hianin an ron tir chuaka ti chuanin US lampangin heta an destroyer an Indo longa tangin Tomahawk cruise missile tam takha Israel na jet fighter an tir chua rual khanin an ron kap chuak ve bok ani US lampang hian heta hianin hemi Tomahawk cruise missile ba ka hian long range strategic bombers B2 mo B1 khating zong hanin ron soya khang te pokha US lampang hianin an in dolong atang khanin an tir chuak ni bokin alanga ti chuanin heng ba ka hian US lampang hianin advanced surveillance drone Lucas drone system khating chi ho kha an tir chuak bokani tin hi ala ni mai lawa mo hi ala ni mai lawa hetianga Israel ten jet fighter an tir chua US ten an in dolong atanga Tomahawk cruise missile te an bombers an in do thon na tam ta hetianga an tir chua rual hian satellite atangin United States lampang chuanin electronic warfare an local pui ve ngar boka hemi electronic warfare ina ati tumchu Irana an air defense system te na thok theilawa siam kha ani US ina electronic warfare satellite mangtele cyber attack manga hetianga an loti hi an hloting khop mayani achan chu Tomahawk cruise missile te Israel changa jet fighter Iran ram chunga wa thok lu te kha Iran air defense system te khanin pakhat ma khanin a detect lawani apui rem khop mai he thila hi chu an tho ho na an in thurual na apui ka ti khop mayani mo air power oma Israeli jet fighter an tir chuaka US in dolong atang ti hen ron te chuanin satellite te electronic warfare cyber attack mangin khatiang khanin thok le khata arwalin an beya an target kha an fuwa a fu veka chuanin khamena yete a fanute atunu te amak pa te le an ho tulu poimo tak tak an sipai te zinga po an ho tulu poimo tak tak kha tikhanin an thingal thro mai ni thok le khata mo chuanin thil pakhat mak deuh chu US hianin beitum omlo ang deuh khan an kwal le vela achan chu Israel a khanin kan prime minister pumodi te pokha azukjin ani khatiang ani te kha chuanin pumodi Israel azukjin te kha chuanin engma hei tianga ron beithut na tur chance kha om do lo shim ti kha Iran lampang chuan lo ngai ve te poni theya amaro chu an prime minister modi aron ho chia tia Israel le US hianin ti hianin chet an lang halani Iran hi an bar khai chiang khop mai he thila hi chuan ti chuanin kan hriat thei china chuanin Iran a hianin Tehran Isfahan Qom Karaj le Kermanshah te hi heng te hi US le Israel te hianin an bitum bi ka achan chu heng an target hi apoimo khop maya Iran sipai infrastructure poimo tak tak te missile an siam chona munte chuanin an sa khoa an ho tu ang chi te mo khati ang chi te kha chuanin nuclear ral thuam an research na facilities te chuanin an leadership le command center tam tak te kha Tehran khopuya bi mo hang te kha US le Israel te hianin an ron target chat me ni hetianga an ron ti awang hianin Iran po hianin thok le khata I phuba an lak lok theilo pha nge na hriat ani ti chuan kan hrewa
khameneya athi mo chuanin midang thi te po hakaron soinual to a heta hianin Supreme Leader of Iran athia Iran an Defense Minister athia chuanin Commander of the IRGC Ground Forces athiboka Top National Security Advisor athiboka IRGC Brigadier General involved in advanced military research sipai lampanga research bi gata na mipoi mo tak mai hei athiboka ni tichuanin former president and influential political figure ti hi Iran a hianin athiboka ni Iran ram chunga thi te hi an poimo rem hlom khop mai chuan heng bak a hianin aming mera soilan kherlo senior commanders mi somli vel thiangai ani bokani Iran bi ka hian tiswan Iran a hianin mi zani pakhatin nun na anchana mi zasari somli pasari in liaman tuar boka tin Iran a hianin province hi engzat takhange omle ka chiang toloma ro chu Iran ram chunga province somni pali a hianin infrastructure lama te khatiang bom ina ati chiat ang chi kha report ani bok ani tisonin minap school strategy hi a omboka Iran ram chunga hianin vandoi thak deuh mai in school girls primary school a oma heta hianin zirlai mi za somli paretin nun na anchan lo maya mi somko panga in aliam antuar bok ani hi Iran hianin US adem khop me Israel nen adem khop maya tichuanin US sipai ve thung chuan he thil hi an chui chiang me kan ti in aron changlet ve bok ani tichuanin Iran in phuba ala veta a Iran hianin phuba hi Israel a Tel Aviv le te Beit Shemshe te Jerusalem region ate he ate hianin phuba ala aum je chu missile akap lu tani amairo chu Israel hianin Iron Dome le aero system aneya an air defense system Iran atraga missile ka suatam zo khi chu Israel te Iron Dome air defense system te hianin alo intercept vek ani tiswanin Middle East akwanin US ina sipai mun Middle East akwanin US in sipai mun tam tak aneya chung zinga chuanin Iran hianin mun somni pasari lai maya targeta heng a target te hi ram sang sang an oma Qatar Bahrain Kuwait UAE Iraq Syria heng ate hian heng rama te hian US hianin sipai mun poimo tak tak anei ani hei hi Iran choni na kher lo rai a beih mia mai ani om je chu tunai hianin heng te hi ram pakhat pani pathum pali panga paruk mo ram paruk ania heng baka hianin Iran hianin Israel abeya US abei bokani tunai hianin thok le khata arwalin Iran hianin ram pariat abeyani apui rem hle mai khatiang zoga han ngai to chuan tichuanin Strait of Hormuz hei hi apoimo longtena an paltang nge ngai ania helai tuipui kalkong hi tuifin reta kalkong om hi achan chu oil han phurkwal na han apoimo em mai ani hei hi Iran sipai te chuanin tunai hianin an kharto tin report oma amaro chu ChatGPT hianin a latest information internet atanga an zon kuala alak hianin threatened to close atia hei India national media te hianin an lo puang war le mama ani mai theya amaro chu tuna ri kan hriat thei china chuan hemi oil an phurkwal na Strait of Hormuz ti hi Iran sipai te hianin kan kharang tiang zongin an vo na warning an pe ani atiang zo khanin soimai la hei an kharani chuan Strait of Hormuz an kharani chuanin in Kovel pumpuya hianin oil man asang daw na ni tichuanin Israel a hianin mi so pakhat an thia mi zali somnga in hniam an tuar bok ani tichuanin United States hei apoi don Trump a thin rim viau thei ani United States US service members hei hi sipai an ni nge an staff kha an ron soi chiang chawla maro chu US mi le sa pathum an thi to ani Iran ina phuba alak na hian hei hi Trump a chuanin ala thutak viau theya Iran ina hetianga phuba in lak na in ti top lawan I chuanin ai na sa zokin kan ron beyang chiuti in Trump a hianin a warning to ngeng he ani tisonin United Arab Emirates mi pathumin nun na an chan to a Kuwait mi pakhat in nun na chan to oboka Qatar Bahrain le Oman ate chuanin mi tam takin liam an tuar to obok ani amaro chu heng Middle East ram sang sanga US sipai omna mun ram sang sang te hianin air defense system kha an nei ve thawa Iran atanga missile an ron ka chu tam takhi an lo intercept ve thau ani ti kha khami kha kan han soile ania ti chuani heta hianin potential successors and the possible candidates for the next supreme leader include ti ania heta hianin Khamenei fapa Khamenei thau hei hianin apa iron o turanga soyania news tam takte pon an puang to ani international reaction khovelin entin nge hetiang US le Israel na Iran an beite Iran ina phuba la de intin ngen react kan ti chuanin mithat kha chuanin
Iran trần tết chuanin US le Israel an dem viwa maro chu hei hi ngai poimo deuh tur thil pakhat oma chu Middle East a ram tam tak te khwanin Iran in a hetianga phuba US la ka aron lak hi than ti lo tat mai ani tuna hianin tuna hianin Iran hi amal tran ani amal tran ina lang tuna hian a chan chu khulai Middle East chu Muslim ram deuh vek an ni amaro chu Muslima po hianin ti sang sang hin lo om ve ni turani voina ka chiara so mo Irana Muslim te hi khulai Middle East ram danga Muslim te hian support tet lo ni na lang ani tin khulai Middle East a Iran ni lo ram dang te khwanin Middle East a hetianga ral muan na te thlamo ta kan lo om ve na te hi heng te hi in ti chia ti zong in Iran hi an dim dei mai ani dai mai na mo kha toy si kim siang kan han riek thei chon ya chon phat le chon in Iran hian in USS i Abraham Lincoln hi missile mangin kan kap fu te in Iran lampang chuan in an soi ani hei hi US lampang chuan in do ta ni han ran tia official US military response om der to ani hei hi United States lampang chuan in USS Abraham Lincoln emo US aircraft carrier dang Middle East om te hi pakhat ma ka fu anilo Pentagon ina asoi da nang phei chuanin Iran missile te hianin heng USS Abraham Lincoln te chuanin USS Gerald Ford te poniang khang an Indo long an aircraft carrier te maya khanin missile hi aron kallo shrim ti in Pentagon lampang chuanin thu an chua to bok ani kha kan han report thei chu ani ti chuanin Iranian warships sunk by US in the opening US force reported. At ilama hanin United States tetsuan in Israel ni na trangkopin Iran Indo long hi an lo ka pil sak to opokani hi kalo hremi lawa Reuters in a reporter rin tak view le hala apurem rem khop mai hetil hi US le Israel te hianin Iran Indo long an lo ka pil sak to boka chuanin hei achiang ta ani Iran hianin Strait of Hormuz hi a block te hi tiang hian an reporta amaro chu aron report to hi the Times of India ne hei chu tleming ka ring hel deuh a chan chu an soi war ve deuh thina khati zong kha toy si kim sianga kan han report thei te chu ni nak tu ka tu te ni so ni kan update le don yo video lai mu le theu don ya